Kangadong Community Hall along Bokajan LE EPHLC Amaipu Samson Teron upon Kar Chojai Mek Kiding. Upper Dikrongarat, Foreland Authority at Umapan Tuning Risi, Metangarong Kachiling Atowar, Arlong Kipatokasai Kiding. Integrated Tribal Development Program Dong Mukakalong Kipaman. Kardom pinya Adap Abirta long penili sami mirinhan sepi pinya Abirtang ton pen arjuponik tha. Kedam tang thereponi phai ingkora hiniar ni lakha ingkora truck Dwarbaguri constituency ke parlo ke Kangadong community hola sa hemalong Bokajan LE APHLC Amaipu Samson Terona phan kar chojai me kedeng pon. Labangso kar chojai me Dwarbaguri APHLC Amaipu Mondor Singh ing tipen mai chepahem phuponsi kedam tang nijang karbiang long along bang truck APHLC asong jatum Jail mate hem kangsam ki jangpen ki jok aputhak ningkarong pen Dwarbaguri constituency APHLC Amaipu Mondor Singh ti pen chinglok Dwarbaguri constituency women wing samai phi chun bangla pen APHLC asong along klem bang phu bang phiatum penangan chitong dunsi Bokajan LA APHLC Amaipu Samson Teron aphan karchu pedu Athepon ma people sine tum da karchu nang kok ma pute ngel tum APHLC leader tum bangke lana arondo kopi posi jel ke yang ma puti tambe ke claim ke chok ke pen jel ke yang tado kang hu kang hi pen jel ke yang tado la pen bang apiso so ki thi pen jel ke yang tado long lei phelang ki thi pen tado vitamine tum ipichasi long alidar tum ke lason gali murder case takli rape case takli smuggling case takli nile tum ke ipichasi alidar tum bang ke khei long ri long pa ola lo teng de nile ki punam bang ke mesen lo nang linang karju klar dakalam lo teng arona teng ke latumsi BJP tumsi absolute majority pulo English man ke de absolute pulo tang te latumsi administrator na cherai lablu central long ta de PDG te unlo BJP tum ahok lo PDG pulo tang te 244 eta unlo News Report Karbiang Long Live. Kidam tang thereponi phai ingkora hiniar ni upper dikrong arat methangarong atowar ka chelenga phan kisung che theklong si Foreland Authority atuma phan chingki chingwai dun pen rong atowar long arlong papi thok asai ki claim pon Karbiang long alo sarkar pen penangan kaching thor asai deng ponlo milang pen chinglo towar ansetami pi pachetang ponlo bonta labang solong inut bang hinia tu methangale kachama tha pen ajok sai ki claim ke patang ti pen ki chenglok sai ki claim ki sai oi pinangan ki thek ponlong du bonta halapu rongara da tum pen ke sarkar pen warsai ki mi ki longdon pen aning karong chipi pen nang an du bonta nonapor ke ning cheparong setami cheparong nak asonsi pinangan adimalong ke thek ponlong la sonsi ke damtang surihini ra ingkoi aning kan wosi ka chiklo ni phai ingkoi ani national highway thongke pra truck pen upper dikrong adivasi rong kilometer ke thom ajak State SOPDG Surihini ra Kresir Kepen Surihini ra Ingkoi Abaha Farman Sai Kipang Cheng Jiapan Abarim HAD Minister Sumrong Hangpen Long A Somponlo Bonda Piniarni Anta Sai Ki Klemabang Ki Tang Tere Jok Radatum Sai Jok Jipen Kang Ther Kang Litpen Ki Jok Jiapan Foreland Authority Atumalong Chuning Ridamsi Arlong Ke Pathoka Sai Dengponang Koklopusi Upper Dikrong Aratpen Nang Pachini Dun Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Lai Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponik ji lapen an parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan adawai ki chupensi Nomi li pugar ting buni ni da kimi lu la so dawai chu che ko gen ji chu klen thi chu dan thi pen ke no la so dawai ki chu pen ki common the du pen si
নিলি চিঠেক লং নিলি চিকলো জামনি জথম লাসন্তা নিলি লংলো সেমে আমার জীবন আদওয়াই কা চ্যানেল পে লাহাই কি সোতা নিলি akiso abidelo Clardak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kidamdang Teleponi Pai Inkora Hiniarni National Bank for Agriculture and Rural Development Mate T Hekpen NABARD project implementing Agency Yusuf Meherali Center Ahinpen Patyopiponsi Samilangso Blogger Lokedo Dongmuka Krasinja Klamalong Integrated Tribal Development Program Kepaman Pon Labangso Integrated Tribal Development Program Kepaman Chingchiaprang NABARD Chief General Manager Navin Dhingra Lapen DDM Bendang Ayer Lapen Arisang Hotum Cherabdunsi Milur Kaiponsi Kangthum Karni Alunjir Parju Ponsi Mai Pangcheng Pon Labangso Mai Long Samilangso Blogger Lokedo Don Pharo Hinira Thongkep Ahemtu Natumapan NABARD Hinpen Akijoy Pen Tharve Lichu Lemu Arong Kachuti Kipon Aradatumapan Awarsai Kemi Kipon Halapu Sai Chuti Kipon Abangpu Dongmukak Langkiding Pangcho Arong Amikar Tilokro Amina Alongle Hapri Si Alongle Along NABARD Pen Kipipon Tharve Lichu Aklim Karche Ponadim Along An NABARD Chief General Manager Navin Dhingra Lapen Arisang Hotum Chirap Cheto Ponsi Tharve Lichu Aklim So Ke Pangchenglu Bangso Mailong NABARD Chief General Manager Navin Dhingra Lapen Karbi Anglong District Development Manager Bendang Ayer Lapen Yusuf Meherali Center Chandra Misra Lapen Sai Chutiki Klembang Pubang Piatum Chitong Lunsi Ingsam Jin Pen Pachun Pon आज यहाँ सेमलैंगसो में आके बहुत अच्छा लगा और एक नया प्रोजेक्ट हम ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम लॉन्च आज हमने यहाँ किया है जिसमें कि 18 गांव के कोई 455 परिवार हैं जिनके साथ इस प्रोजेक्ट को हम चलाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक लीची, मैंगो, असम लेमन और ड्रम स्टिक इसको हम प्लांटिंग मटेरियल हम सब किसानों को देंगे और ये 6 साल का प्रोजेक्ट रहेगा। और इस 6 साल के प्रोजेक्ट में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो KVK के साइंटिस्ट हैं, हमारी जो सहयोगी संस्था है यूसुफ मेहराली सेंटर उनके कार्यकर्ता, बैंकों के लोग और नाबार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मिल के हम चाहते हैं कि जो ये प्लांटेशन क्रॉप्स हम दे रहे हैं किसानों को वो अच्छे ढंग से ग्रो हो। जी पुसी नि तुमके बांग सिरा तुमको सोनमा पुले सिसोहुत दागलम के सब रंग सर के माने निलसो थाक किलोम साइदे मति निंजेरुन थेक बांग बे निले बांग सेला दन कर बेंगलों नबाद इंचार्ज ला नागा संघो फंसी पुले अलंगली पुलो को पिपिलो खेती एकलाम लोग नंगले तुम की निजे को पिपिलो के नंग सट कोलम निले फर्स्ट पॉइंट को पिलो खेती क्लेम बनते निले पुलो सोइल टेस्ट नहीं गुड को अलगली चुरुलो सेकंड को पिलो सेकंड बांग के लांग नहीं लता गुड पुलो ini garong dulu third kupi lo kenai pun me juga nai lata choklo pulo si kita nili tum la son na project one pon ang tum rat tum claim sini tum chingwai lo to claim ang kumali akimia kam lo la tharwe aplim tang ho lisu tang ho la ke okol itung ke kubi si ali du pulo kubi ali ke kalang la hok lo kubi long ke la phudun de chata hai ma phudun okol kubi bang ke poisa long ya hok lo litum thengpi theng phangki bang ke litum ladak ali dupik eso na bangke yo ko pranta me po
lang ke kom arbi pinine phanta protection rupo e opranta me pot anke alita kabe gali du la so dak dak ili tum han par bota chuklem long la ke nikan pho chonghong adai ke il tum la dak do la dak adak kubi ta chu dong mukak pen samsung ingti Karbiang long live Tereni phai inkora isiar ni 6.5 magnitude achikli thepo ke banga jok bangkra ke thom so se apran ke damla pen bang pharo hini so se aphai arenga hu ke sonang labang so 6.5 magnitude achikli ke bang pana jok hem thepo kangrai longle kanglem la pen thengpi thengprang kana hok ke do pen moni datum apran aphan ahina hin ke kat nang sitami dolo Tereni phai ko rai si dormier ni si labang so chikli thepo Afghanistan North East lapen Pakistan adoya hoy long si kewangpu pang thek konlo labang so jok North India long ansitami masap so hajugnur ason anke thek konlong lo rada tum labang so chikli thepo kewang puda jok ka phire pen themalu dohai he si hongkang samalong do prong si ajo ke padam nang lo Bangkre ki thom ki thia phai ki pleng pon along Pakistan ade pen bang sir ke blapen Afghanistan ade pen bang ki si pachini pon la song bong osomar tum apran ki dam dun sidami dolu chikli ke bang pana jok Pakistan ade along telephone lines along kana hok thipiklo la pen towar sidami longle kangle ma jok longle che or pon thiplo Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif tongsekot pen disaster agencies atuma phan kirap ke pali dunji aphan pin khat ponlo European Mediterranean Seismological Center mate EMSA hin pen ke than pona tengki labang so chikli ke wang ke thepi ga jok kilometer suri si angkang anke hijuk ponolo la solo India Uzbekistan Tajikistan Kazakhstan Kyrgyzstan Afghanistan la pen Turkmenistan adera long ansatami pache thangpon phuilo puta pachini pon International Text Report Karbiang long live Tangte pinya Adap Abirta ki lapan si kang ton poniklo